Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Washaman rikunaka ayudanmi ñawpaqman katichun. Tukuykunami fotokunata charinchik. Wata ishki wata mana kashpaka ashtawan watakuna ñawpaman ima tukushkata, imashina punllakuna kashkata ratulla yuyarinkapaq. Ñukanchik llakirishpa yuyarina munayka mana musuqchu kankuna. Fotokunata lluksichinchik, yuyarichikkunata pallanchik. Shinallatak ñukanchikpaq ashtawan sumaq apanakuykunatapish, ñukanchik kawsaypi imalla tukushkakunatapish shukshina yuyarinatami kallarinchik. Mana llullaqkuna kashpaka wakin punllakunaka ministinchikmi ñukanchik warmikunatapish, usakunatapish, familiatapish achkata huyashkata ñukanchikman yuyachichun. Imashinami ñukanchik kallaray punllapi llukshichishka fotokunata rikunaka maykama ñukanchik matrimoniokuna paqtashkata rikunapimi ayuday tukun. Jesuswan ñukanchik purishkata washaman rikunaka ayuday tukunmi rikunkapaq, paypaq manataq sakishkatapish, tukuy imatapish punllanta imashina kukushkatapish amataq kungaringapaq. Judas 1:7-5 pika Judaska tawka rikuchikunawanmi paypaq pueblota Dios kishpichishkataka yuyachin, shinallataq imashina chay runakunata wanachishkata. Judaska washaman rikushpaka shinallataq tukuy Dios imallata rurashkakunata yurishpami hipa punllata chimpapuraypaqka sinchi kaytaqa tarirka. Tukuy Antiguo Testamentopimi Israel mama llaqtaka monumentos nishkakunata shayachirka, shinallataq ima ruraykunatapish kallarichirka ayudachun. Yaya Diospaq podertapish payka manataq sakik kashkatapish yuyari tukunkapaq. Ñukanchikpish chari tukunchikmi shuk killkata ñukanchik kawsaypi Dios imallata rurakushkakunataka. Shuk killkata apay tukunchikmi Bibliamanta imata yachakushkata, yuyachik versukunata umapi yachashkata, shinallataq kikinpaq testimoniota rakinami hipa punllapaq tukuylaya fuerzata llukshichina. Ñawpa punllakunapi Dios imata rurashkapi, kay punlla ima tukukunpi achkata watashkashina kashpaka maykaru manchayashkataka mana rikuy tukushunchu. Shinapish ñukanchik ñanpi Yaya Dios manataq sakishkata yurishpaka llakikunata shinallataq ishki yuykuna llapikuqshina manchachikuq punllakunapika washaman rikuy tukunchikmi, shinallataq hipa punchataka sinchi kaywanmi katishun. Washaman rikuy tukunchikmi, shinallataq hipa punchataka sinchi kaywanmi katishun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.